kano kanya leta zunze za Amerika irimo irakora iperereza ku bitero byabaye mu kwa gatatu mu gihugu cya Saudi Arabia muri capital city Riyadh, ndetse n'ibitero byari byabereye muri Iraq ni muri uko kwezi ni kwa gatatu, ariko kandi ibitero byari byibanze byari byarashwe kuri site zari ziriho abakozi b'ubutasi bwa leta zunze za Amerika ari bo CIA. Barimo baragenzura bareba niba Uburusiya butaragize uruhare mu gutanga amakuru bakarasa kuri abakozi ba CIA kuri site bari baherereyeho ebyiri muri Saudi Arabia ndetse no muri Iraq. Leta za Amerika nibwo iri kugaragaza ko Uburusiya bwaba buri muri ino ntambara. Kuki rero batabibwira isi kandi abandi basesenguzi n'abahanga benshi bavuga ko Iran ari proxy y'igihugu cy'Uburusiya nkuko Israel ari proxy leta za Amerika. Kuki rero baterura isi bivuge bagaragaze ko ari mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya. Impamvu yaba ari iyihe? Ni mu gihe ubwato butatu bwa China bwaciye kuri blocage y'abahuti, babaretse baratambuka, mu gihe n'undi ku munsi w'ejo bari barashe ubwato bwa Saudi Arabia bubiri, abariye n'ubundi ba Iran bose baratambuka. Ese bitabigaragaza ko bari mu ntambara mu buryo buri direct? Bitangaza muri kuri bya Times of Japan, Middle East biragaragaza ko Prime Minister mushya uriho Andy Burnham yemerera no Donald Trump atuwakoresha base zacu ukagaba bitero ku gihugu cya Iran. Twavuga ngo yabari itegeko rishya rigiye gutuma wenda ibintu bihinduka, yuko ikabigiye gufasha leta zunze Amerika mu buryo bwuzuye. Ese byo bishobora gutanga umusaruro? Ugiye n'uri Donald Trump yavuga ati abahuti baramaka bongeye kurasa ubundi bwato. Ikibazo kirimo kuri Iran kandi Iran iraza kuza kubyishyura mu buryo bukomeye. Twabanga amaherezo bari buze kuzakuba ayahe? Iran irishyura ikiguzi ngo kubahuti. Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi, kandi mu gihe gito birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Tubwira abantu ko bagomba kujya kwiga muri Kigali Universal Language School, akaba ari ishuri ryigisha indimi zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, Icyesipanyol ndetse n'Igishinwa. Bakaba bakora mu nyubako ya Tropical House, kwa nyubako iherereye imbere ya TDMR. Documentary ko bajya kwiga indimi. Bajye kwiga indimi kabisa, barabategereje. Nomero zirahari, bajye bababwira, badutelefone no kuri yacu ibiri kuri ekara none hepfo. Yego. Ubundi tubamamariza. Trump ni dissuasion yawe arimo bivuga, ariko reka duhere kuri ayo makuru ngo ari mu iperereza ngo y'uburyo harashwemo ibigo bya CIA, Riyadh, Saudi Arabia no mu gice cya Iraq, mu gice cy'uburasirazuba y'amajyepfo ya Iraq. Turabihuza na data center za Amazon zarashwe, za Kuwait, za Emirates. Yego. Ni ikigo cy'ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, hanze ya Leta z'Ubumwe za Amerika, kigendaho n'amafaranga menshi, ariko buriya CIA ikorana n'ibindi bigo birenga 18. CIA Amerika ishyiramo amafaranga menshi cyane. Wavuga ko CIA na Mossad yo bifatanyije byubaka ino systeme tugenderamo yo kuneka abantu, kubica, gukuraho ubutegetsi, gushyiramo amafaranga. Uzajya ubona ukabona umuntu uzi ko ari n'umu agent kereka yongeye muri systeme afite amafaranga. Ebana abayemeye no kugendana amadolari menshi na miliyoni y'amadolari cash we abayemerewe. Siko bimeze, baba yemerewe muri systeme zabo. So nibo bagenda banyanyagiza muri utu duhugu hirya no hino, kumva ngo myigaragambyo yabaye ngo abantu babishyuye, niyo CIA niyo Mossad. Kumva ngo muri Iran ngo abantu bamaze iminsi bigaragambya ngo ubutegetsi ngo regime change. Urumva barangiza bakajya kugaba ibitero ku biro bya polisi bya Basiji. Ezekeni ubuse Basiji ure n'ibiciro biri hejuru muri Iran na inflation. Bose byaje kugaragara ko ari abatasi Leta z'Ubumwe za Amerika. Umuntu wo muri CIA na Mossad bayemeye gutunga imbunda ku rwego n'umuyobozi uri muri icyo gihugu aramutse amenye ko umuntu ayifite nta nicyo ashobora kubirenzaho. Uko ushatse kuzana n'ibibazo rwose bagushyira kure cyane. Numvishe ko na ambasaderi mushyashya bari gupropoza, Trump yapropoje ngo wahoze mu nzego z'ubutasi za CIA muri Leta z'Ubumwe za Amerika, mu ambasaderi
wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mu Rwanda. Rwanda yego. Njyewe bwari uburyo nabitekerejemo, ariko nanone buriya Amerika Senate nibyo izabyapuruvinga, nimara kubyapuruvinga ariko biriya likely ko izabyemeza, ahubwo leta y'u Rwanda nayo baricara uwo mwambasaderi bemere kumwanga bakazana undi cyangwa se bakamwemera. Urumva nabyo biba birimo challenge, kuko buri ambasaderi abashinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane n'ubuvugizi icyo gihugu, ariko cyane cyane kuneka kuvuga ngo muri aka karere ko yabaga no mu ishami rya Afurika mu bubanyi n'amahanga rireba n'ibintu bya Afurika n'iki. Ubwo nyine nawe urabyumva, buri ambasaderi areba ibintu byinshi aneka ibintu byinshi. So muri make bya biciyemo. So ibyo kuvuga ngo rengo kuki China ngo utabitangaza ngo utidekarara, Burusiya ndetse ni mu buryo batabidekarara, ndetse niba hari intumwa idasanzwe ya Iran mu Bushinwa, hakaba intumwa idasanzwe ya Iran mu Burusiya, tukaba twabwiye ibintu bya Beidou, urumva system ya GPS ikomeye cyane, muri siga yararenze no kuri GPS y'abanyamerika isanzwe, urumva mu bijyanye na gisirikare cyane cyane, urumva munition nyinshi, hari udukoresho twishi tuva China, Iran ikoramo ibisasu n'amamisire n'ibiki, urumva ngira ngo abantu bazi icyo bita SCO, Shanghai Corporation Organization, yashinzwe hagana mu bihumbi 2002 i Shanghai. Membre fondateri nizo za China, za Russia, Iran, South Africa. Ngira ngo amadeclaration menshi yagiye akorwa ni ikigo kibahuza mu bintu by'ubutasi, imyitozo, ibikoresho bya gisirikare, cooperation muri ubwo buryo. Ariko hari uburyo bitera confusion, ngiye nkunda kubisubiramo cyane Ken. Ntabwo Iran ikeneye umushinwa muri Iran, ntabwo Iran ikeneye umurusiya muri Iran. Sinzi niba bazabyumva kugeza ryari. Izi ntambara zo kuzana abanyamahanga mu gihugu ngo baraje gutabara, n'ubundi nta solution zitanga. Abashinwa bazi igiperise ni bake n'icyarabo, abashinwa bayisilamu burya baba bake. Meme chose wenda abarusiya baragerageza, urumva yego. Ni ukuvuga ngo bita by'implika, niyo mpamvu wagiye ubona ko abanyamerika n'abanyaburayi bagiye binjira mu bibazo by'ibindi bihugu, n'ubundi birangira nta solution bitanze. Ngiye ku myemerere yanjye, iyi geopolitika yageze y'ubufatanye no mu gisirikare, y'igihugu giguha amakuru y'ubutasi, kikaguha ibyo bikoresho na tekinike na buri kimwe byose n'imyitozo, kikakwemera ko no muri finance ikibazo wahura nacyo cyabikemura, icyo kiba gihagije. Ngira ngo abantu bataramenya, hari geopolitique ya BRICS yamaze kubakwa entre China, Russia, Iran, Belarus, Korea du Nord, South Africa, even washyira mu gice cya Brazil. Urumva abo bantu bakoranye ubufatanye bwo guhahirana bakoresheje amafaranga y'ibihugu byabo. Niba uri Iran ukeneye ikintu ahantu ari hose, ntuzahinde ugira ikibazo ngo idolari wararibuze, oya. Niba uri North Korea, mu rwego rwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihano yabafatiye, nyamwabonye achievement bagezeho. So rero Amerika, hari n'ukuntu arega Amerika ishaka kwerekana ko itegeka Ubushinwa, itegeka Uburusiya, wenda abantu batabizi. Ntabwo Ubushinwa, entre Ubushinwa, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta masezerano bafitanye yo kugira ngo umwe ngo ategeke undi ikindi, kuko ibyo bihugu bwabyo bifite veto. Ubona kwemo Ubufaransa n'Ubwongereza, ntabwo muri iyi shu sigaye mbona bufite agatuza. So ntabwo rero Ubushinwa Amerika yemerewe kububaza ngo uragira ibi, oya. Kandi n'Ubushinwa imikorere yabwo ntabwo bakunda kuza mu bintu byinshi cyane. Nyango uribuka inama ya BRICS yabereye mu Buhinde ejo bundi, ntambara y'iminsi 40 y'ikirimo. Lavrov yavuze amagambo menshi cyane, yarababwiye ati twebwe rero tuzakomeza kuzamura ubushobozi igihugu cya Iran kugeza kigize icyo bita equilibre force d'équilibre, cyangwa tuzazamura imbaraga Iran ku buryo cy'Amerika nta gitutu izongera kuzana kuri Iran. Enough is enough. Navuga ngo Iran yabaye mu bihano imyaka 47, irihangana iricecekera.
Amerika yateye Irani mu ntambara y'imisi 12. Irani ikora retaliation. Ngira ngo icyo gihe n'ubu Trump numvisha ashaka kubizana na Marco Rubio. Icyo gihe ari telefone ya Donald Trump na Putin niwe wagira inama Irani ihagarika n'ibintu by'intambara uko Irani yari yafatiyeho, bibaza basubira mu biganiro. Amerika irongera hubuka nta n'umuntu ibajije, irongera itera Irani. None reba bigeze ku rwego noneho Amerika iri guhomba par rapport ya Irani. Reba in Amerika ihombye mu bigobe by'abara ishoramari ryabo muri AI mu biki, kandi bavuze ngo barashye icyicaro cya CIA muri Middle East, n'ubundi bifite amakuru yose bari barakusanyije yo kurasa Irani, yo gufata akarere. Ubwo rero ni bimwe mu bigize intambara. Iyo urashe ahantu hari logistique nako hari n'ibintu by'amakuru, urumva biba bihaye icyuho Amerika, bihaye imbaraga Irani, kuko bari yo barashe ku biro bya CIA bakarashisa ama data center keni amakuru yose, kuko urabona Amerika ikoresha AI. Yo nyine urashe seriveri subwo busigaranye iki? Hari ikintu subwo urumva busigaranye mu bwonko, ubwo bwonko buhimbano, urumva hari ikindi kintu kiba gisigaye. Bimaze kurasa moteri y'amakuru, indege se yajya kurasa ko biriya bintu barabikusanya, ziriya moteri zikabigeneratinga zikabishyira kuri ayo algoritme. Ikindi gisigara ni ukubiotomatiza bikaba mu buryo bwa automation keni, igahita zigarasa frappe zose zo muri Irani no mu karere. Ariko baba baramaze igihe kinini babyubaka, ubwo rero Irani igahita ibisenya mu gitondo kimwe, ubwo Amerika igahita irira nk'agahinja. Muri Amerika yatunze urutoki China na Irani, sorry, China n'Uburusi, burya iba yababaye mon frère. Ariko bintu nabonye no politiki y'Abanyamerika n'Abanyaburayi nuko batwihera amakuru, hari ibintu bitari ngombwa kubivuga kene, ngo wenda baba banatubeshya ngo ingengo y'imari ngo ya miliyari byose ni prank kene. Ibintu bya Amerika ni prank, pesi nkubeshya. Ibintu byose ibabwira ntabwo ariko bimeze, bitandukanye n'ibyo ivuga. Ngira ngo Marco Rubio ari kuvuga ngo bari kwinginga Uburusiya ngo barebe ko bwabingingira ngo Irani na China, urumva kaburyarya. Ariko iyo Amerika iri kurasa muri Irani, birani ibyuya bya China, ni ibyuya bya Irani, ni ibyuya by'Uburusiya. Siko bimeze. Izi projet za Rosatom baziri mu 1992. Yego. Ngambwira iyo myaka ishize umuntu aze ngo arabirashe tu. Ariko nabo bari barateguye Amerika, bamutegura mu buvumo munsi, inganda zubatse munsi, depo buri kimwe byose biri munsi y'ubutaka, ahantu banka basti idashobora kutura. Kandi harana betonyeraga nabyo byongerweho, harana ngo ni mu misozi gusa habana betonye. Urumva ubwo urumva imikorere y'Umunyamerika military scenario bafashe igihe kinini cyo gutegura Umunyamerika. Ariko ikintu bose bari bategereje imbarutso, kuko ubu ngubu nta kuntu Amerika ishobora kubana na Irani, bazabana muri confrontation, kuko Irani nishaka kuba ingaruzwa mu heto ya Amerika ariko irashaka kugaragaza ko ifite agatuza muri Irani noneho Uburusiya n'Ubushinwa bakabaha urubuga, Amerika bakayihondagurira hari. Imwe mu kintu yagiye gutuma Amerika ibayifondere keni, Amerika yakoze ikosa ryo kwinjira muri intambara, ariko yashamagaye abantu yagira nka Ukraine irababura, naho bahashyira akadomo. Bici bigaragara ko ari abantu muri Middle East bamaze kumenya, bamaze gucana ku maso ku bwonko. Icyo bivuze rero ni iki? Amerika irimo irarwana, China irimo iracuruza cyane. No kuvuga ngo bino bintu niba Amerika igeze ku rwego idashobora gusanira ibyangirijwe na Ukraine na Iran itabifite. Nyamu mwabonye Trump avuga ngo amafaranga twabafatiriye ngo gice kimwe ngo bazatugura ngo soya ngo imbuto ngo ibyo bintu nabyo n'ugupapira n'ujya bazamura ekonomi ya Amerika. Ntabwo atereka ntabwo rimwe mufite ibintu bya karite byarangiye babyanze. Urumva biraba byose Trump ararwana ku bukungu bwa Amerika bwagiye. Hari ikibazo cyabayeho buriya Keni, hari ibintu muri Amerika ari byemeza ifata nkabona ni iby'ubwiyahuzi. Keni ntabwo Amerika akabaye ijya muri competition na China, gusa nayo yabuze amabura kimwe. China ifite isoko rya miliyari 1.5 y'abaturage, ugafata iri muri Brazil
wenda India wavuga ko ibacanga bose. cyane Muri China hari uburyo ikoresha isoko ryayo nk'intwaro ya politiki. Amerika ikoze akantu kuri China yanga kugura ibintu muri Amerika, ikaba yabigura Brazil cyangwa Uburusiya. Ubwabyo ubuhahirane bw'Uburusiya na China bwafata isi, ntabwo mubizi. China ubushobozi ifite bwo kugura ibintu byabwo bwose bwabigura mu Burusiya, n'ubundi Uburusiya bwaza bukabakubita mwese bukabatembagaza. Noneho China ngo yafashe ariko China nawe ntabwo yakwishingikiriza ngo Uburusiya, of course no buhahirane. Gusa hari politike China iri gukora, kugira ngo abantu barabizi ko isoko ry'imari n'imigabane cyane ryo muri Amerika ryarimo ishoramari nanone ry'Abashinwa. Impapuro mpeshwa mwenda nyinshi muri Amerika zagurwaga n'Abashinwa. None Abashinwa barimo barifata, barashaka kurijyana ku rindi soko, bashobora no kujyana mu isoko ry'Uburusiya na Irani. Erega nuko Amerika yagiye na Brazil, nuko nyamurabizi ibinyampeke byinshi China yaguraga muri Amerika ubu irimo irabigura muri Brazil ku masezerano bagiranye. Urumva batagiye mu gihe abafamazi buri abafamazi muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyane cyane Texas, abenshi baba muri ishyaka ry'Abarepublican nanone bari muri Congress Kenny, bafite ikibazo cyaho umusaruro w'ibintu byabo aho bazawugurisha mu gihe akiri notation. Ubundi China yabaguriraga cyane. China ariko gategeka Amerika ati ku bushotoranyi muri Irani natwe tuguye iryo soko. Urumva waruzingiye kandi iryo soko rizaba nta guhererekanya kw'amadolari guhari. yego de dollarisation bye bye, nako idolari ubwo ikaba riragiye. Hari ikibazo cy'amafumbire yaburotse bakuraga mu Burusiya, andi yavaga mu bigobe by'Abarabu nayo ari bloke, andi akava muri Ukraine naho hari bloke na communist. Ibyo byose babikonvertizaga muki mu idolari. None bigiye kumara imyaka ingahe n'iyungi ugiye kwiyongeraho biri bloke. Ni ikibazo gikomeye. Reba amadepo ya peteroli Irani ikomeje kurasa. Arana amafaranga mu frere abantu bashyize mu isoko ry'imari n'imigabane. Se muri Leta z'Ubumwe za Amerika iri gutekereza ibintu iri kwangiza muri Iran, ishoramari rihari ikareba ibiri kwangirika mu bigobe by'Abarabu, kandi Leta z'Ubumwe za Amerika hakaba hari amahirwe yuko ishobora kutagera ku ntego kubera ko harimo ibyo bihugu bindi mu Burusiya, China. Icyo gihombo ibitekereza ko izagira ikavaringa bigenze gute, cyangwa n'ubundi no gufata risk? Ibyo ntabwo bishyira Leta z'Ubumwe za Amerika hasi n'ubundi. Ambe ikintu cyatumye kandi tuzameka ateye bayigira inama banayibwira ko ari situation zitoroshye, nubwo bibi yavuga ati abayobozi tuzabica abantu bigaragambye, bakabanza gushuka abantu bakigaragambya. Ibyo byose n'ubundi tuzameka babanje kuyiburira bati ibyo bintu ntibizakora. Dore ikintu mwayishwe rero China ngira twese tuzanye ko China nta ntambara ifite muri China imbere, njya murabizi nta irimo. China iracyaproducinga as usual, murabizi siko bimeze. Niko bimeze. Icyo bivuze rero Kenny, aka ni akaga gakomeye. Amerika nyamurabizi ko iri mu myenda y'umurengera ukomeye cyane. Isi kubera no ntambara Amerika yateje, isi igiye kujya muri recession na depression mu bukungu. Ariko China izaba ihagaze neza kuko itari direct muri iyo ntambara. Ufashe ibintu nyine Amerika itakaje mu bigobe by'Abarabu, izo nganda, ibyo biki n'abasirikare bari gupfa, kongera ku myenda no muri influence. Biri like Amerika izaba yabaye fondere yagwe down, hazakenerwa amafaranga azava mu Bushinwa kugira ngo ubukungu bugire gute bwongere bujye kuri standard. Ubwo rero bizaba ngombwa ko Uburusiya Ubushinwa bubabwira ngo twebwe rero nimubanze mwemere ko Amerika yatsinzwe, systeme za Amerika zo kwishyurana n'ibiki zigire gute zihinduke. Bretton Woods biveho, ibi byose bihinduke. Iran yemererwe kuri storinga ibyo Amerika yayangirije, niyo bazafata imwe muri Leta z'Ubumwe za Amerika ikabyishyura. Nyine urumva nuko nguko systeme ubukungu buzongera bukaba normal. Yego. Kuko uyu ni umutego Amerika yaguyemo, ihugushwamo n'Ubushinwa. Amerika yihera muri bya bintu ngo ndayoboye, ndaspending amafaranga, nzayagaruza.
birangira bayikubitiyemo n'umutwe China n'Uburusiya bayihambye muri Middle East. Nta buryo, kuko nk'urugero ibintu byo kusana mu bigobe by'Abarabu 80% nyuma y'intambara ibikoresho na buri kimwe cyose byava mu Bushinwa. Siko bimeze, ni mu Bushinwa, ntabwo ari muri Amerika. Gusa ubwo Amerika izaba ikiriho, hazakenerwa inguzanyo nyinshi. Amerika niyo yagurizaga abantu mu byo yasahuraga. Ubwo si inguzanyo urumva bazerekeza he? Si China se? Ubwo China urumva izatanga amafaranga yayo ku mafuta Amerika, ku maherere ya Amerika. Amerika usubwo izaza kudictating iki? Numva umutego bayiteza Amerika ukomeye cyane. Nk'ubu biravugwa ko hari proposal bari kuvuga ngo bagiye kongera ngo interest rate. Mubari system Amerika iri gukoresha, ariko nitarimo strategy itarambye. Muba Amerika iri kupfa kugerageza kugurisha gaze na petroli ku giciro cyo hejuru. Nuvuga ngo gaze na petroli ku rwego rw'isi iyo quantity itazamutse, product iramanuka, umusaruro uramanuka. Iyo umusaruro umanutse mbumbe, ubukungu nyine buracyendera. Ariko byemplika ko Amerika abo bantu n'izo nguzanyo bazamurira taux d'intérêt, urwunguko ku nguzanyo kugira bagure gaze na petroli. None bikazarangira nabo babuze ubwishyu, bagakenera backup ya China. Bakavuga ati dukeneye na gaze na petroli iva muri Iran no mu Burusiya. Mwese ubwo nibirangiye, Uburusiya bwaretse ku exportinga buyikoresha ku bari babo diesel, ariko byibuze ukomparinze inganda z'Uburusiya zitunganya gaze na petroli, ugakomparinga za Amerika zitunganya zaye ziri mu bigobe by'Abarabu, nizo zashegeshwe cyane n'amadepo. Ubwo refinery bizarangira nyine Uburusiya na Iran bongeye bafashe isoko rya energy. Amerika ubwo zira energy zayo arizo zibaye imwe mu kiro igomba kwishyura cy'ingaruka y'intambara. Uko iyo wateje intambara ukayitsindwa urahanwa. Iyo ni principe ya kamere. None se leta z'u Amerika igihe imaze iteza ibibazo ku isi, kuri none nibwo bagiye kwifata bayihane? Sinavuga ngo bayirya runono, bayirya runono. Umuswa se urya umuhini w'isuka hambere, siko nakubwiraga buhoro buhoro. Umuswa se kurya icyuma, erega Amerika ari icyuma. Nuko nyine buhoro buhoro iyo myaka yose uvuga abantu bose bazegeranya ibirego, ntibazabura nka leta 5 za Amerika zikungaye ku mitungo kamere zizaba ingwate. Ubwo Amerika ibirangiye guto n'abari bayo. Nuko gahunda bimeze. Ubugage suko yuteje intambara ukayitsindwa urahanwa. No mpamvu wabonye ko wamaze kubona ko abantu bateza intambara keshi birinda kuyivamo. Ariko Amerika none ntago yemera gutsindwa. Niwe ujye uvuga ati haba option Z n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ibyo bintu tujya twirengagiza ko leta z'u Amerika nayo isanzwe ibifite. Nose yo nizifite yatsindwa itege. Oya nta kirimbuzi yarimbura isi yose iba. Nta bombe atomique nucléaire ishobora kugira radiation zingana nuko umubumbe w'isungana. Ntazibaho bajya bababeshya. Oya nazibaho, ariko urumva leta z'u Amerika ifite amabashoni nanone menshi. Reka mbaye nk'urugero rufatika. Murebe wenda nka Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru. Kugeza ubu nta bombe atomique yarangiza Sudani ya Ruguru ubwayo. None ugashyiraho ni y'Epfo. Nta bombe atomique warasa mu Bufaransa ngo radiation zigere mu Bufaransa hose. Yumva ngo Nagasaki, Hiroshima n'ubundi ziraza ari intara. Urumva? Ntabwo muri radiation za kirimbuzi ndumva idashobora kurenga nta kilometero kari 100 bazatwandikire batubwira, ariko ntabwo wabona kirimbuzi ya senya u Rwanda rwose n'urugero. Wenda niba bavuga ngo ni ruto hayibaho. Iyo option isa Amerika nyine ahantu bayitegeye ishobora kuyikora mu ntara 2 za Iran, kandi Iran ifite intara 30 na zingahe. Kandi izi kirimbuzi nubwo zivugwa, hari amakuru mfite yuko Uburusiya bamaze kudevelopa ibintu bishobora kuyipreventinga, even mushobora kuyihumeka, ariko hari urwego
radiation bashobora guha inkingo zayo nyine ntibikugireho effect nk'uko mbere muri iyo myaka byabaga. Ubu buvuzi bwateye imbere, njya muri Iran babonye ko abantu begeranye site nucléaire bafite ibintu babaha bambara, bibaye ngombwa muranabyambara. Ariko izo option n'ubundi ntabwo Donald Trump ntabwo bashobora kubimwemerera, kuko n'ubundi yabishatse kera biranga. Byaba ngombwa ko bafata risk yo kurasa Trump, kuko muri Amerika ibamo impu zombi. Abantu bajya bimenya yagerageje kurasa site nucléaire abizi ko ari uranium itunganije, bwa batekereza ingaruka bitandukanira he no kurasa kirimbuzi. Byaba bitandukaniye. Kirimbuzi igiye guterwa hari amategeko n'amabwiriza aba yaratanzwe, hari imirongo migari iba yarashyizwe kuri kirimbuzi. Nta muntu ushaka gukuraho ubutegetsi muri Amerika. Urumva ntawe ugiye gufata n'agace ko muri Amerika. Noneho urahubutse, noneho kirimbuzi witwaye no muri hemisfere itari yanyu. Donc wagize ikibazo cyo gushotora igihugu, kirimo kirakora self defense, noneho ngo urengejeho kirimbuzi. None si ikindi cyongeraho, Amerika ishobora gutera kirimbuzi wenda mu ntara imwe mu majyepfo ya Iran. Ngaho bibuka ibyo Kim Jong Un yababwiye. Ngaho reba abantu ba piro na kirimbuzi muri Amerika. Ushobora kwikuba nk'inshuro 100. Mbese ubwo wabahombye abarindi. Noneho izishyura n'ingaruka y'iyo ntambara. Yose imibare yose bihari. Amahirwe ya kirimbuzi nuko abantu bose basigaye bazifite benshi, n'abandi batarazibona bakangura. Ubu ntabwo waba uyoboye igihugu udafite kirimbuzi, ubwo se icyo gihugu waba ukijyana he? Kijyana mu manga. Ubu ngubu ikintu cyitwa missile long range, short range, ndengamipaka, intercontinental, nazo ukongeraho icyo bita kirimbuzi ya dissuasion cyangwa ya destructive, nicyo gihugu navuga ngo kiri safe. Ibihugu mbara ko biri safe: Leta z'Ubumwe za Amerika, Korea ya ruguru, Irani, rega nawe biba yaragiye bigafite. Yego. Rusiya, Ubushinwa na Belarus ifitemo izo base zabyo. Ikindi gihugu se ni Ubufaransa n'Ubwongereza, of course. Nta bindi. Abandi bagomba kubihiga n'ibindi wenda bike wakwibagirwa. Niba bifite rwihishwa, Algeria bifite, ariko usigaye nkeka na Ethiopia ko ibigafite. Misiri we long range yamaze kuzibona. Ibintu byababaje iki gihugu cya Israel, urumva. Ariko buriya ntuza sinjya nishira amakenga Turukiya. Erega formule chimique ya kirimbuzi yazwi. Kene ibindi nuko Amerika bayishakira inyungu zindi. Formule ya bombe atomique, arme chimique irazwi, nta muntu utayifite. Ahubwo Amerika izatungurwa ahubwo. Abantu baraje bazitera n'induru zivuge ubu. Nuko uzashaka ahubwo ubuntu burinda ingaruka za kirimbuzi. So ibyo rero kuvuga ngo option ya nyuma Trump bahita bamurasa. Ntabwo yakongera gukora ubuswa nk'ubwo Truman yakoze, uko kirimbuzi ijya guterwa, kode zayo hari amategeko n'amabwiriza akurikizwa, hari n'umutwe ushinzwe kureba ukuntu biri ngombwa. Ubu ngubu byasubiwemo. Amerika nyine aho ngo itere kirimbuzi n'ubundi yaba ifondere buri ntara ikigenga, kuko n'ubundi abenshi abademokrate ubu nibyo bashaka, n'abarepublican nibyo bashaka. None bisubire muri confrontation zabo. Ese situation turi kubona kano kanya dusaninga out, situation ku gihugu cya Iran, situation no savuga bati ibihugu bizagenda bijoininga intambara za Turkiya zize mu ntambara, Pakistan, ibigoye by'Abarabu, nkuko leta Amerika ifite projet ndende ati bizagenda bituma mu myaka runaka nk'itanu iri imbere cyangwa 3 hagenda haza abandi bariye, ndetse n'uruhare rwabo rugenda rwigaragaza mu buryo bweruye ku by'intambara. Nundi bavuga ko ya gatatu yo yatangiye, ati n'ubundi muri Middle East azabera ibintu bikomeye. Ukirero bemera ko nabo bigera kuri urwo rwego. Urumva Ken, kuko imbaraga zihanganye bose abizi neza ko ari imbaraga zikomeye, ariko bo barashaka kugira ngo bigere ku rundi rwego. Nibyo bari gushaka no kanya. Ukirero bemera ko bigeraho hantu kuri urwo rwego, kandi ikibazo tuzaho kiba cyaraturutse. Urumva ikibazo gihari Ken, ninda dupfa twese turapfa inonda. Reka nguwe sample igaragara. Wenda nk'umuntu uri i Burayi, uri i Paris, nayo babajije mbere,
uri mu Butaliyani, uri mu Buyapani na hose natubwire temperature y'ubushyuhe bagezemo. Bari muri dogere nyinshi cyane. Muri Canada Keni ishyamba ririkora rigashya. Canada n'Ubufaransa bafatanya na Amerika kuzimya ishyamba, kurizimya bikanga. Ibaze niba ibihugu bigeze ku rwego rwo kuzimya umuriro wizanye badafite budget yabyo. Ntacyo mwumva se? Klima iragoye, ni bari mu bihugu udashobora guhinga udashyizemo ifumbire imwe ikakaye. Yandi wabikonsoma seze 3 ugahita urwara diabete. Urumva? Ntabwo ikirere cy'Iburayi na Amerika cyane n'ubutaka bwabo buri favorable ko bagomba kubaho batuje mu migabane yabo. Byemplika ko bafata risk zo kuzana intambara, ku export intambara muri Afrika, Middle East bashaka energy, muri Afrika nazo bazishaka n'amabuye y'agaciro, Amerika Latine babroka buri hantu hose. Nyamwe ibintu bivovota ngo free navigation, ubu ko bari mu gice cya Arctique cya muri iki gice cya Caribbean ko bahabrotse. Nicolas Maduro ko bamubrotse bakamufungana no mu majyepfo. Ko babrotse Cuba kuki Iran baza free navigation international water, ko batabivuga kuri Cuba na Venezuela ibyo babakoreye. So n'abantu nyine Keni bumva ko aribo bantu. Urumva ikibazo amajyaruguru y'isi afite ikibazo cy'imitungo n'ibintu bya climate change, ariko bakumva ko bafite ubwenge, bafite n'ibiturika bakabituzanaho kugira ngo turyane badusahure. Bemeye ko rero ibyo bavugaga, bemeye ko isi zabaho muri yo dynamique. Kuko umunyaburaya aho kugira ngo wewe muryane wo mutungo kamere mucukurana iyo petrol, sinzi ariko umuntu wabajyanye mu gice cy'amajyaruguru. Gusa nanjye icyo nemera, iyo ubaye Iburayi na Amerika ugira hano mu mutwe, kuko ni ikintu cya mbere. Niba ushobora kumara umwaka ugira amezi 12 ahantu henshi, sibyo? Ariko uzasanga iminsi yabo bakora ntabwo irenga amezi 6, ariko umusaruro bageraho ushobora kuruta uwawe warakoze amezi yose ashoboka. Yego, turagushimira cyane documentary. Turagufasha kubona certificat zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga porogaramu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza floor ya 2. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 0788 03 64 93 no kuri 07 87 21 68 40.